Biya kamal gwas me bana raj ka jom chalat ka kui kume SPLAIO kume SPLAIO tekan karandien mi chalado shayen jen bana raj tino ka jari for mene tie jen o gender channel le support did subscribe kan on TV channel miti mi bere gwa da sha mala shubi ki jikapet no ko gor kono bukon ngwana bukon kamala jek kajo cha kwen gwas me ran SPLM IOK SPLAIO kajo mishalat kuma SPLAIO chala nu SPLM IO National Youth League wa chikana ngajanu charan dien chade yen senior cadre CDE Anwar Shuba Podi wunen kon mogwasme ramkel ka kuma SPLAIO ramisha yen rewich milmi keri podana charlotte jen yan ka je ka Friday jen yan ka jamo ala shanga bakel ka paidiok chwaje yen dore chal ka maban county ka penal jen yan je ka maban ka shanga di ka jok mo shanga bakel ka paidiok ron kin dang ro jandang red bakel so report me report mi chano Anor wa yan ka je ka Friday takel la 1 p.m. Military intelligence kama ban county ka korga mi chaja gwanyen wajen ne take direct contact ka kuma SPLAIO sha norayo kap ko chaja gwan awe chaja gwan ga jama chala de no tele link katin konlat ko din ko dio jeno cha korne me cha kap dar shal kamo longshuk wati gitetin ke ngajeja so that might be the reason why dan and gorejano ke yan ga janjan kuje moni ko chala ro an worte ka dara contact kuma SPLAIO forces tin daga janere amo chayo kabajan ci GSPLAIO ci kan message kula lat gwasme mu kala nyoga yekela ci kana condemn madana charlotte man chalke arbitrary arrest mi chawudu me chacha katin goro jeno de jalun de ja kambare ti jena kanete kondin chiyan karmi shirka na me shi magwa nyudu yeno mabana baga yan chajin je en wora merana SPLAIO ka baji yen no chagu jeno na me che bawo won yam so changara mi momete ka bon kuma ka chaje ka kanete kontila de ni KGS SPLAIO dong de yan bashit kama yan kanayo na ala CD Anor jen lere la secretary ka political mobilization ka SPLAIO Youth League ano ka chapter Egypt to ron kin dang rel baro we ron kin dang wel bangwan nyoga wajen bocha la student league chapter ka Egypt mani meche jen gwala de mo che we ka sa Sudan ka shiyo ka maban county la ram kel ka GSPLAIO county la lere lo secretary ka jodan chalat gwasame wudame shiajo rishalinga ramdana gorwarga CDE ga tebu char jala spokesperson ka kuma SPLAIO ka National Youth League so je report nyam dang de yen lingano ka ta danan sha wudame chaje yen ka je wa guru jeno de jelun ko charan chaja de yen lora bang chari por mo chajalat wana ka report ana chalat gwasme kondial tika ngai keja ka kwi kur dana le roda bu kon ngaje gwano korteten so I think most of you understand come on sure la tray which in winami ka kobo tekon ke report ya la long no kabanyo kami kabanyo yekel de je sia kor shalinga no ci kore to kare kormo ano SPLAIO ci ke Victoria ten bana madan le rodo gwa bana jiling ci manan ci konan ngach kenyam bana je to ka tukde cause en me ci to jen tay dan shalinga jeno cha 72 hour cha ka to
kuma kim yadit no bikan ko bikan kaf no na so na ngai kondial si kondial te ngitin no plan bi kare alaka ko gorgan de kan jes filayo amen no de kan ka displace ka ko bukanti ko ngai kan diala no ko bukanti te pin kuma spilayo wana me no ke report dana ji kono chulim chikone ngaje no chala ru tene te modong tikeling no kaniri kon te ka kobo watu kon katan were atichiti I already ke te kwa kid we require support but chicken la directly but ku kan tini ku kan ka locate no wiana ka wiana so kormo mi choda la just like pan ko kor mi choda lut kor mi jak ko ngai kon dial madan le rode kenya makan kon were kor mani na chala do shi ne de kontin la agweleg militia tinte kuyuru mi jalo me Johnson lun wa kan shi ka surrender ka jo dan chalat because wate mi choda la re which mi mi modong an kore dan chi tuok pan me chalat cha dinni SSP de cha jutin so chine ti wa chi ka surrender ko we kan mu ka woni am no bi kor betu ki bi ka yarten so na mai kan gujiro ngwana bi ka surrender ko kuma SPL ayo bi garden markuch nei kone kuma SPL ayo chana che kare jak mi shaben chelaro yinero da salimu ka ya ke benete kel ga yala ne kun ta am loka so na meni agenda nan chi to kaka ko shi SSP di apshi ka tek dagla ne ka di ni ken bola jaro le ken bai de chi kan dier ka ke la ju kan na ya ko lora bang ya la da lat ka chi kan dier ga ne ton so chete ga ne chi ti ai ti de fact so jenna mandana dong de jena ngai gwas mene are ko mo mi wa chi ko re to ko ne ka chine ti chi ka ti ai ko na ti ai kan gon to ngwan dio jeno kan na gole po ti ai kan ka wat not yet but kurde na cha nyo ka mi tiar ka gwara dien mi ben nyo ka yekel wati mi choda ladi no gwada dana chi do chi toktin before kan kore me kana to gwada chi SSP di apshiga te ka rolten ka wat gwada te ka la wat garrison no gwada chi tani chi ka de fact chi ka kuma SPL ayo kalien den ga jeno cha na cha ga jo te dor mi chal ke nyan ngich kana shod ral gwada yi kore toktin no la kore pane chi tok an kore mo mukul te ko biga tiaye wa kor mi chine tin wan chega joche so within that place amo kaliang ne kon de ni kon chen la ji agwele force ngo chane ri chaga joj wa chi gute mi chale distress so chi ga dear and then ngwado mo chi de ni sho kur dang bakalu de jandang di no chi ga utiai ke chi ga saranda ko kuma spila yo force so jen ta dan le roda wa ku ga dor shal ka borgong diar jen gwado dan chi na mo je tokten wa chi ga we bo gwado dan ko tin ka zunit kwata ka dwachan so na me emission lat ke chala da media na ko ken set ke dundin media chi writing kana media na ko ken cause an ngada dundin media mi che report che no la na ngeje no tok so na me emission lat ke report dan chala ta shirmi kon dia le ngaje mi shi jangi kana le ngono tim cho lat and then che kore nyo tok but tim chi na be ga ke an wale ke report chala wati kane te mo de ko larno dio je ke mane no ware ti ti ay ko kum SSP dia bane ta ci ti ga jenene wan garmo ti ti ay wajen gera de larno de don gera de baba wajen ci surrender chan ci je spela ay ci ga jogono ci ti ay ci bin kuidun ke report an chala ne kenyam ke report chalat ka dundin media kene dia ko kelat kan no jen shal shode shol ma jogron wajen ran shema jok jaram dan chinna che ka jogono en she saranda ke che bin kuidun ke report an chalat michel ado no en go sharo de tup no wa chayo ngat na mo tu ka ko be is jena jogono ne na lar jugun shal ke kormaitor abi ben gwadan taten wajen jele ke dibab mi jena chubo kel ke kormait no chu gwadan to rektin waju kana to ko ber kana lo doy kana ma ke repodan shanu ka chalane ke ne mno chikan dibab mo chikan jako ben kuch but chelabtena no chikala ne mo don jila doy na mach
wakan jalkan ke debaba kel jalkan ke ulit kel jalkan ke three pickup land cruiser te kon la jalka di la widen te kamach so jenta dan chalat ke jen wochna macha to ko nono wachi kuma spele ay bakana kan wer wayami wacha ala yalla ka bono bi kan zil crash ka report dan chalat ken so na me da la me dong de yin yal te ke choglo aiten akobo en walle chalado tele de ja SPDM ni shopten of course you can ben ka goto one you know she can ben ka goto one long dong gor kan ode kan we de kan kap ko ja ko en do ti ka tunnels to come ke intel come kan to la jang to ne men bi anga je long en akobo town sap na teramiaten tel de ni SSPDF taten shangamen take some intelligence message jatup kan those individual ko na tup ko ngak le ko lar no ene de content the quicker mi yadit take information ke rwande kam kan ka SSPDF militia no ko de kana ko de kana kab na mi amutwo kan de ti wane tin kon ndon gorgo de kan commissioner de kana jek you know ko gor kan ode kan la naitin kontin dong de kam kwer ko zan kwer bor ka je la kan de shirkara to we kan no mi SPDF no shi ka wuce kana ka bala kubo dong de kom de kam ka but should kan galat kan de shirkara to but changa de long no ti ne de bor ko kom la commissioner ko de kan commissioner de kan je so that's the reason why we kono to no ran no ga long no de akoba de jakab mu de china tikete right now kan mo kon ka report kate ka gat akoba to bombo malong de sha tegen cha las kala ko bi kan ko la civilian bi kan ka gang ke bi kan ka lok de ko la ron me a betrayal no jin ne aje no wer kor ki shi no no bu kor bna bi ka gang ana shina ci ka de le jako bina jugo no bay gang ka jano bilo surrender ki bilo goro baji mo bay ko yuko kwa kana ga yuntam ne de talk atin kunu ne ndi arati ku ga take communication ga ne din content ga juba kana content ga ko ga ne content ga juba takan ka link takan ka communication ajene chanen me shang rai ka mani ne de kon la kwar no waratin te rai wujin gini ana yene de kon ta ka ko kwa surrender ana kwa surrender kwa ber bor kwa shong nial ko shi chi de nya SPDF chicken ye bukula bokade so that is the reason so no mo amela ro da ka be kon ngai so right now and walle tela ko mi chaka cha dil do ni ga pankin ne de kon tela de ni kiru yadit akobo jaten min gwalon gwasa me o shi ne kono kon tela civilian ka report dana shibin chala do shaka lok gwad dana shi goten ka border ko jen border dung Ethiopia kan South Sudan ko shagu jeno dong de kuma dara box de me chalat ko shi ga woni kan to bne shi me ngai kona jo kan ne re konte la jiyin mi sano ko ai ba question kwa jalat so ne re kona budot bela kor so ko na jugo no ne very soon bia ne ten content la civilian tin bere shi kati tin cha display za kuma kirmi yadi na dong de kan en ka border na shirma na cha tur ya share online gat kamandi ne kan edit kwale evacuate na we queer so ne me le road by the way ka border nuare we de na ren tijala to kano bukone direction again bun ko la to yes we are strong but men da kalongo kon mat atela kon mat la disunity la ya shange je kaja komi kono kabata mishina bin ko de na mat nan teram ajaran cha gore no dong da mat kan radian la gi no bombu karwadu no bielong cetera na pal kane kon tinte ka ko pala ga kor anwere kon ko ken kerun mun wato mi le to gari gurun bal nyom pala ka kor bane so mu ko la solution we mean that eno lana goli ariak ka chal kon dial nuore en shojo mbo kon dial bi shuja mi ci kon go baro dan man ma da jente tenana so na me midten yene diala kon le ngarwani bi anga jeno de men nan nuore long men dak nuore bi anga jeno tel matka ke telawo de na jalkel ko ne ti jalkel by the way la kan rectin kon de ka
tin the de yar la kan ka solve together but mitu yene to mo ka yene mo chite ka mat ter lo dun tele jenok chia dear ka security issues na to kam dun ano an gwanter la weakness inte ga yake division mo la jaka lo bala advantage kaja nyam la kono ko no chana matcha danok so to kon kana ti cha go de kon mat so jen mi cha ngai gwasmen tama ano bu konte ka mal ke bana tek ka tin me bar ke bu doran bo gwa bu kon chit ka dore ko ken be bedelum unless mi cha ran mat ke kon chon kel che kon ngaje no to kon ke value ke unity se ke value ko kon jen shengan yam en bana gwanter ke gwan jeng me mi nyon kona nen cha ran ban je long ka me dong de kona ta gyo so right now men biya kan ka jen le rame la netin kontin lan wari ka ko bon ngot ke bunkan kana kan ka juje na gade kan chawo jama'a so de yen information me yen kan ka rudun kel ku ma spell ayu tele gwa weten nere kontin jen kan ne kontila gat tiene kaman kan dong kan ditin kon ti dit chu kan ne kon langwane katin shirma ngayene victory edundan ko ngai kon diala no bom dan teramimo amibien nanga kon ajala na kula juga no di mute kon ke unity teramimo made kon wuk kwa dan te konten teram made kon check because we cannot be shake we are unshakable la larke lo tel mede kon mi yok ma dong mede kon kemat but no mute le kon man namba kon del yok yemen tam de kon kene de motup information kon katiba ni reinat kan this individual kan it kon in gor jano dong da anda kwarje grun nyong ni kon tila jas pele aigo kwarke ne dit bit kan ba tan in bit ke so chicken dia gaten kon lat kordin kala lar gno de mi tire ke ben la yen right biana jogo no tayanen of course yang ke be jala thok charan cha devil but gor kon mat she kon kor nyana meter individually eno brana be section me bo ko be section ba pal kan kon dial kon werden ran madala kel mi cha ran madala kel ngon jeng na mo ke kon tara mo den de kon joj anyoga weren content qui ssp de qui kirm yadi tandien kan it tel option okay tel option mental option ge jene la rana jaka ke ba jogo no wor tel mala kor ko gan tel communication ke shi ma ke tel communication ga family members bari ya mushi do ko to go do lo ngaji no na me gula target gal target en wore jen tigana ya dana na kan wore gwa da me ka pan korin chana nen am chano yandang ro de cha kan na ko ka that village so ni de jeno de queen wore ma da le ro de ko chala do kan de ni ta na te ku jen bakal la golen militia te chop ke 60 ka wa te captain tin de jaman generally kan ro shi ka ni ka ot ke charen bar gwa dan te tin wo kan na kan na ka wa shu go we ka shol kan na no te kon ba kam ye and then afterward me chi kana belat mi je ka long very surprise news and was news ever and I should talk on you can man te jandang ro dog kan na mun jandang ro kan na and then ke wundang dio kan re man to te ga te tin ne mu cha ju no bia bai mu ka kwan so na me kam yara kala ro yen civilian chu agent le mun angetin but these people big of target and were so na more just lo de na ga no yang kan tat ken jel ga kel kan war ken to chi kan gor bana te kamal so jen gor kono man enyo ken ne to kon la nganen wore tin te ka social media tin chang ko na je ka ku to kon chang mergen ka gwantaran gor jeno kon di albana te ken ngich mu to ka ku dien ko la redu te karame je mu je betrayal chi chanun cha gwaye ko ene tam che gor je mano be ye betrayed be ye dil betray for good kono kon chalal ka career to go na bana chu surrender ran be changi palika no bi ngaje no me chalan medan mi jak ka she bi nyo repeat but kon ko ze twiz intamno ba nga wacha tia che bin kuidan bu kon chuai ka chamu gwa me je ge ran chala don bana je forget chi kon bi focus tene chagwa but tie ka agenda de ko ram je go no boro de chen be je long shira gwan ko ngala we ne shangat ka kwang but yo karwa de ba mat ka kwang the same as gwan tap kana can these people tell like a change and tala take ke mi che rem dien cha ka long ko dong de ka witen de no mo de yana ngaji non ani chana chonkel ka gan were konti ka kobo netin kontin ganga chien ka kobo ketin bum
Eric Dialti and a bigger pass, bigger way, and a banner can overcome. She can be picked in. Major to get 13 to corner and she let each other go. I mean, major do show talk. Then the same thing again 2026. But let each other talk. But Bella talk wasn't be. Ninten be Bella Victory Kakon. So right now, Chadan boom and a Cameron Kale go one teran. Shakon be Jew, Shakon be Jacka slave, go Jandana Gurka. Bana chong gwa mo han bana jikan another report biya ta kamal bye bye.